nel perseguire qualche obiettivo, nella difesa della dignità dell'uomo, nella lotta alla povertà, nella promozione della pace. L'unità nasce dai vincoli personali di amicizia, nasce dal rispetto reciproco, dalla difesa vicendevole degli spazi e delle idee altrui, che possiate sempre avere cura di questo. Pesan yang kedua adalah agar menjaga ikatan. Terowongan itu dibangun dari satu sisi ke sisi lain untuk menciptakan hubungan antara dua tempat yang berbeda dan berjauhan. Inilah yang dilakukan lorong bawah tanah, menghubungkan, yaitu menciptakan ikatan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perjumpaan antara agama-agama adalah soal mencari titik temu antara doktrin dan pengakuan agama yang berbeda dengan segala cara. Kenyataannya, pendekatan semacam itu bisa saja berakhir dengan memecah belah kita, karena doktrin dan dogma masing-masing pengalaman keagamaan berbeda. Yang benar-benar mendekatkan kita adalah menciptakan hubungan antara perbedaan-perbedaan kita dengan menjaga agar ikatan persahabatan, perhatian, dan rasa timbal balik tumbuh. Itu adalah hubungan di mana masing-masing pihak terbuka kepada pihak lain, di mana kita berkomitmen untuk mencari kebenaran bersama dengan belajar dari tradisi agama pihak lain, untuk saling memenuhi kebutuhan manusia dan spiritual. Itu adalah ikatan yang memungkinkan kita untuk bekerja sama, untuk maju bersama dalam mengejar suatu tujuan, dalam membela martabat manusia, dalam memerangi kemiskinan, dalam memajukan perdamaian. Persatuan lahir dari ikatan persahabatan pribadi, dari rasa saling menghormati, dari saling mempertahankan ruang dan ide orang lain. Semoga Anda selalu menghayati. Cari fratelli e sorelle, promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo alla dichiarazione congiunta preparata per questa occasione. In essa assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche crisi che minacciano il futuro dell'umanità, in particolare le guerre e i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazione religiosa, ma anche la crisi ambientale, diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E davanti a questo scenario è importante che i valori comuni a tutte le tradizioni religiose siano promossi e rafforzati, aiutando la società a sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza e a promuovere la riconciliazione e la pace. Saudara-saudara terkasih, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan adalah inspirasi yang harus kita ikuti dan yang juga menjadi judul deklarasi bersama yang disiapkan untuk kesempatan ini. Di dalamnya, kita bertanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia, khususnya perang dan konflik yang sayangnya juga dipicu oleh eksploitasi agama, tetapi juga krisis lingkungan yang telah menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kehidupan bersama masyarakat. Dan menghadapi skenario ini, penting untuk memajukan dan memperkuat nilai-nilai yang sama bagi semua tradisi agama, membantu masyarakat untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian, dan untuk memajukan rekonsiliasi dan perdamaian.
Cari fratelli e sorelle, promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo di dichiarazione congiunta preparata per questa occasione. In essa assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche crisi che minacciano il futuro dell'umanità. In particolare le guerre, i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazioni religiose, ma anche la crisi ambientale diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E davanti a questo scenario è importante che i valori comuni a tutte le tradizioni religiose siano promossi e rafforzati, aiutando la società a sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza. Vi ringrazio per questo cammino comune che portate avanti. L'Indonesia è un grande paese, un mosaico di culture, di etnie, di tradizioni religiose, una ricchissima diversità che si rispecchia anche nella varietà dell'ecosistema e dell'ambiente circostante. E se è vero che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Non smarrite di questo dono, non impoveritevi mai di questa ricchezza così grande, anzi coltivatela e trasmettetela soprattutto ai più giovani, che nessuno ceda al fascino dell'integralismo e della violenza, che tutti siano invece affascinati dal sogno di una società e di un'umanità libera, fraterna e pacifica. Grazie per il vostro sorriso gentile. Grazie per il vostro sorriso gentile, che sempre splende sui vostri volti ed è segno della vostra bellezza e della vostra apertura interiore. Dio vi conceda questo dono. Con il suo aiuto e la sua benedizione andate avanti. Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità. Grazie. Terima kasih atas perjalanan bersama yang kalian teruskan. Indonesia adalah negara besar, mosaik budaya, suku, bangsa, adat istiadat, keberagaman yang sangat kaya, yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan pernah memiskinkan diri kalian dari kekayaan yang besar ini. Sebaliknya, kembangkan dan wariskan terutama kepada kaum muda. Semoga tidak ada seorang pun yang terjerumus dalam pesona fundamentalisme dan kekerasan. Semoga semua orang justru terpesona oleh impian sebuah masyarakat dan kemanusiaan yang bebas, bersaudara, dan damai. Terima kasih atas senyum ramah Anda yang selalu terpancar di wajah Anda dan merupakan tanda kecantikan dan keterbukaan batin Anda. Semoga Allah melestarikan anugerah ini, dan dengan pertolongan dan berkat-Nya, maju terus Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda
tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Grazie. Penyerahan cenderamata replika Masjid Istiqlal dan koin persaudaraan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. The Deputy Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, Mr. Saiful Rahmat Dasuki, presents a replica of Istiqlal Mosque and coin of friendship to His Holiness Pope Francis as a sign of respect. Foto bersama tokoh agama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Imam Besar. Photo group opportunity. Kami mengundang tamu undangan yang menggunakan pita merah putih untuk bergabung foto bersama. We would like to invite the respected guests who wear the red and white ribbon to join the group photo. Foto bersama tokoh agama dengan Bapak Suci Paus Fransiskus dan Imam Besar di area luar masjid. Photo group opportunity at the outside area in Istiqlal Mosque. Kami mengundang tamu undangan yang menggunakan pita merah putih untuk bergabung foto bersama. We would like to invite the respected guests who wear the red and white ribbon to join the group photo opportunity. Oh, ke Banteng ya? Udah saya ke
Dopo la carrozzeria. Pengambilan foto dalam hitungan mundur. Let's take a picture in 3, 2, 1. Thank you. Bapak Suci Paus Fransiskus meninggalkan tempat. We respectfully invite His Holiness Pope Francis to faithfully leave the event. Terima kasih Bapak Suci Paus Fransiskus telah berkunjung ke Istiqlal. Thank you very much His Holiness Pope Francis for visiting Istiqlal. TV-nya maaf. Jaraknya Pertemuan antar agama ini merupakan tanda hubungan yang baik antara Istiqlal dan Basilika Kepausan Santo Petrus di Vatikan. Kiranya pertemuan ini membawa kasih sayang, persaudaraan, dan pertumbuhan dalam iman. This interreligious meeting is a sign of the good relationship between Istiqlal and the St. Peter's Basilica. May this meeting bring compassion, fraternity, and growth in faith.
Sampai jumpa. See you again. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan kedatangan Anda sekalian dalam acara Interreligious Meeting in Istiqlal. We would like to extend our appreciation to you all for attending and witnessing this event. Thank you. Bergerak tanpa henti dengan Brimo. Dapatkan segala keinginan. Penuhi kebutuhan. Siapkan masa depan. Buat hidup lebih terencana. Brimo. Aktif seharian butuh sabun antibakteri. Tapi bikin kresek. Tapi bau obat. Zen, sabun antibakteri gak pakai tapi-tapi. Dengan daun siso merah Jepang, efektif lawan kuman, gak kresek-kresek. Zen, gak pakai tapi-tapi. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Saya kan punya lemak darah tinggi. Jadi harus rajin olahraga. Pak Tegar gak khawatir lemak darahnya naik. Saya juga rajin olahraga. Dan bila perlu, minum Omepros. Omepros mengandung omega 3, 6, 9 plus GLA. Bantu kurangi lemak darah. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir.
Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah.